LAGC. Welcome everyone for coming here to witness the swearing ceremony of the Chief Executive Member of LAGC. First of all, I kindly request Reverend H. Losam to lead us in devotion. Con phải xuôi dù với nặng cô cái trong cha đã tập kia thì là xa rồi mất tất cả phần đồ nặng thì rồi ai từ lần ngoài số Christian mình chỉ phải tập sự anh ấy lần phần đồ này là đồ phản lần bình bề áp chúng ta là phát hiện cái ảo nó sắp ra đi cần đi cái phía áp rồi phần tu tế chúng ta có tuần tu cái số này phát hiện tu sẽ đến ngày tháng tu kalau saya mi kerja di Bogor le telefon bungkat sang soleh pengalaman dia siaran ani suhu kilo patian ani fin sian zong semua tiang pasabel su ani ala cuan engkim siam ani vana omte le omte le mu lo te le la chut pha te ro re la te po lan la te po thu le la te po engkim ama siam ani ama na du boka siam ani atu kan siam te kan samai ta la kan mal be som sa ro se to te man soi ka du ko ina ya tu dung dui gun te kan en chuan la pan ami te en pol da hum ani ani chuan pol na dan khuma chuan adu dan a then tin tu ra kan han ruan chi kum poi mo tak tak ani ya pakhat na chuan zole te panina chuan ui thiam te pathum na chuan lal te le ro vel te ani chi ani chung ki pathum lum thu ala kom te bang chuan lal pan ami te ne na aram a then tu chi ani wela ya hero pui tamai lal pan ni sak achu kan ram ro re la kola amal ruwa ni turin sarkar na siam turang burjan ma kan lo mang te ka alo mong ka te tak jet ani pathian ta ni ro re la te zole te ui thiam te po pathian ta ani voina hian tun huna ta la pan ro re tu atana arwat ti kong sang pangabanga sikruwa te po kanin ngai mai theri chanek kan ngai dai ang chep kanin se so le ma ti po ani thei anin se so chep kan chong chai kam lo kan ti thei an chong chai chep ani mar chu tu nu na lal pa ni hen ho nang ni ho gi ro re la aman ro ni tu le tham so so ri when I ro wi e ma chung zi na pa chan sang cm kan ni ke ku po hi aro wi e mani ani po pa chan changa e ro le na kola mamo tu te tu le mamo tu te chan ni tu ra pathian ro wi na ko so na man ro ni tu rin wi na hian kan ni cha bo ani pathian ma tu ni e chong chai olal pa kan pathian lai rong le nam i khong an nam takin min hum hat tat maya ram min te nam min te ko khan min te ko ka nam ma atama chua thil tha chitin re in nanin min hum hala chu mai chu ni lo no lo pa kan pathian ke ni aya chak zok te ke ni aya fing zok te thil ni thei zok te hau sa zok te le che be ki na la nangin min phal lo va ro re na fan min han pele je te po hilal pa imal so na chung chuang ani ti kan fi wai na hen chung som so ma ba chu ni he na athari lom tu kan chi na che wai na lo pa kan pathian ti ta chu ro re na chu ma le takin to chan hom ten mi kui kan kan chi ani ine na po koi tam ro re lam fum fe le mu ma lo ti na i ko ran ho ten lan pa i ma kan thena kan nem chi ani trong chan ro tak chang thin tu chon hoina hian chu ro le na mu ma lo om theng na tu ra tang chuan
nangin bul minang chan sakta hiro kan man kitak em golan pa lo thu kan fin non le ache voi na gen golan pa kan pathian tu tak role do kan ti tu ke singa pa chan sang tu CEM nem he kale la na kan nei tu te ko hi lalpa imi ke mang an na te imi ke ne thing na te imi ke thapha na te so zam khai sakun kun man bani ki kan fi a olam ma hoina kan program min angin khomai takin mal min somam che pa chan min chan saktu turata no hun bi in wat sunga pa chan min chan saktu tu kan CM la lu tur ko kan chong chai sakani malai le khomai na lain na thin lung kuin olam pa ngin thuam tharam che du sam so te nilawin namari bu alal pamamo tu te chan na lo ni sela tu kan du a kong namin min zo kui sakla a kong min ti en sakam che ama kui tu turatana ala than tu te opposition an niam ruling an niam olal pa magi mun chewa rinom taka itham chuak na sa chu olal pa kan pathian an tho cheu thei turin heramai ro kui ko chona kun man ro ani cheu thei turin ama chan kui tu tur te po an tan kan chong chai sakani when en lung sitakle lom taka ina tho langma chama chuak na tho thom no a turin lom taka pom thei turin puila tla cham ane na munate finna amamo na hunate chel na le mangai na le to thina amamo huna piang olal pa he foi tu pa chan min chan sak tur nang ina min te ki nang in thuam thang sakla min thuam thang sakla ti in atan kan chong chai sake kan program te ku dro pu la chungin chandam tu iso krista migin kan di le che amen. Thank you, Reverend Litsul Sam, for leading us in devotion. Now, let us proceed with the swearing-in ceremony. With your permission, sir, proceeding may now begin. With your permission, sir, the notification issued by the Governor of Mizoram may now begin. Letter number A 43016/1/2010. Thus, DCMMA (L), Government of Mizoram, District Council and Minority Affairs Department. Notification dated ISO the 25th January 2026. In exercise of the powers conferred under Sub-Rule 4 of Rule 21 of the Lai Autonomous District Council Constitution, Conduct of Business, etc. Rules 2010, as amended from time to time, and in pursuance of the claim submitted by the leader, United Legislature Party, the Governor of Mizoram is pleased to appoint O.C. Lalsomzwala, unelected MDC of 12th Longklai Chanwari MDC constituency and leader of the United Legislature Party as the Chief Executive Member of the 12th Lai Autonomous District Council with effect from 22/01/2026. That is from the date of approval of His Excellency, the Governor of Mizoram. Further, in exercise of the power conferred under Sub-Rule 5 of Rule 21 of the Lai Autonomous District Council Constitution, Conduct of Business, etc. Rules 2010, as amended from time to time, the Governor of Mizoram directs U.C. Lalsomzwala to secure a vote of confidence on 29/01/2026. By order, etc. Signed, R. Lalsanima, Additional Secretary to the Government of Mizoram, District Council and Minority Affairs Department. With your permission, sir, order of office may now be administered to the Chief Executive.
With your permission, sir, I request Usi Lalsomjuala to subscribe the oath of office. I, Stephen Somzuala, having been appointed as the Chief Executive Member of Lai Autonomous District Council, Long Plai, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Executive Member of the Lai Autonomous District Council, and that I will do right to all members of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. Lai huna local song te kan DC zong tak uduni te kanin ka MDC pui te political party suai tu te NGO suai tu te district council officer te le tok poi mo tak te in journalist suai me te le lai ram mi pui in zawai chibai kabu acheu boina hian karil ko chon tu soi tu hi atam thok maya chuang thum de min karil ko hi tu soi tu ala ka politician pui ka MDC pui te ne na soi cha le soi lu de ka ni la chuti rolling District Council kan oktu kan official te bola soi cha te pokaneya in lairam mi pui minir ne na han soi cha te pokane maro chu boina yan kun rail ku kan man ka kel lo lo ne ti ngai bola te kan ni tel te poka chu ban chuan oi te yang pera soi chu ka han tu manga te kan sia chai woni untum Lai Autonomous District Council MDC General Election Athan South Leader Piang Heilova Lai Ram Puite Country Rupo AGI Deva Diktabin Abik Begin Council Natok to Peju Natok Lake Heilobin Kanomani Hehi Tumo big mampo ani chuang lova chunglam bin rover dana party mala sokate kanom lova ani maya MDC fel tat CM do kan te po ne tatalum lo tote kahe tuntum 12 LADC ahian anom fuk maya chung hote kan en chuan voini he lai kan ding sok te kai thahum ang rega ale lama chuan mai ro chu Engkim mai pathian ina kamhom tu te kaltlanga remmin ruat sa nia kapoma MNF INC party ten tohom na tutung kan han siam ta chu tohom na tutung den chen chuan ka fel big wange mo ka clean big wange mo lam ni win kan hom tu ten min du saka house leader ni na mo namin at hi party shoi tu kan hok tu te chunga te MDC ka to kuya bi ni well team member te na
lồng thú các thiên lũng tật tất cả trang thiên của xoay các thiên lồng là cái này quá các phần lồng nó thể hiện lòng rút ta cái là phần zo experience này cho zo inni mai một chung chút tiền anh đi chung chuan với nia cái ilaya các khu lồng tốt một phần là bốn một tập các lồng thế nó tụ lại đian min lồng quy hên các một thể hiện các thiên lồng min lồng mà đi chú vàng in anh bắt sắp tới là con số của chú thế số car đầu tiên của mình về chú các ở đây không hiền thực hiện mà nói là cần đi phụ tới buổi nào trả chút tiền luôn nhé về chú hiền đây thì tiền soi tiền cả cái việc chú vào đi chú chủ số car của nó rồi cần rong đi buổi mà một buổi thầy chủ rin thiên mình tuang mình siam lên mà đi nó thế các thiên lùng áo mà tiền đi mà về chú đi để mà sẽ với là số cả gồm mình là những điểm hiền anh biếng phèo tôn ta cái em đi sinh tế chắc chắn nói tất cả hệ rắm căn để chun và thiên là cần bị u tế cao là mình về đi cái ní lâu chụp mang lại tụt này thôi em đi sinh cần đình chăn tất cả những này của lệ tay là mi har sa sok te ta da til cha ti kan du wan te he ram hian ko ve ram chang kam zo te el pha ding hun asiam re re kan be se ya wang te ya politics lut kan ni kha har sa ti tak chunga mi khongai kan di lai te kha voin ni hun ram ta na ege mo kan ti ve te kan be se wa la ni chu wang chuan ruling opposition ti lam thim lung polovin Terang di karamani, curang rumbol tujuan politik saat luta, patian yang MDC mau purna minta, cuma mau purna cuk kema hengat sina athaberin lencuak yang di tinju buah, tuniwel pi sokar lom chau turahi mitopui turingan son cewani. Patian zara sokar fuketi makan kaluna cuan, engking hi lang tlang sokar kan turin kan ho tu tene ULP member te hian ngai wona kan sena mi pui sokar ani te kan du ani demokrasi lung ngetta mi pui sokar siam hi kan ram amo ni kan ngaya chuti ala ni pe na tu chuan theilam to ka tan la kan du ani siam ni na mo purna ran ba bi aum rualin engkim into plan na le in khai rual taka kan kui sarkar ni turin ei top chua ULP member te hian kan kumani voina ne le congress party in sarkar asiam hian kan ram ta ei top chua kan tuma ram ha so na to lai ram ni kui wap zo din ba ka lai ram che nam ram te po min buat zo vek se ti kan du bani mana Israel fa te ai bukta salang ta lai kan an sal ta na chana pathian ina Israel fa te foi chu kan an bula khan nam dang zudami ni ve lo te ko ka sal ta na chana chuak tel ve ta an omani kha ngo ka pathian khan thal tha apalo chu wangin he ram ni lai fa te ram tu na pathian ina min pe chu ani amai ro kan kianga kan gula nam dang alai fa chia lo te po no he ngong te po hian nuam ti ta ka he ram hi ka ram ti tin lu an tu ve te na tu ra aram che te in hui ko hi pathian thu ni kan chia aram thao le aram fiat te po hi kan ei ho tha kan dia chu tian tu chon mai tu na kan ho tu te hian an se ngani he ram hi mi zong ina kanal ram anga an bu thei tura ULP sarkarina thei to chua atum na koma mi pui te po khatial ring ru putur khan kanal som du cheu ani LNDC again sarkar nel het le tha rin tla din turin pa chi pani te hian
tun ma zomaya thodun na tha kan ne sei ta zeta chu ta chon kai pe mai kan sarkar hola na ren declare fi angama na tho he sarkar harlong tu ya atum dona ni puita na tho tu kan dia kan tho gan ren lang len puita hiat thei ni kan tu mawangin mi puita poin sarkar khalngil na tu ko hian mo purna kan nei le ni aran bataka office room ta te po intan har the chu wangin tu laya RTI Right to Information Act Central Sarkar tangin siamania chung hong te chuan sarkar malak na le khatiam thil thi na te po kha zo fe fe ani don ani ti kha in sia chian ka duwa chumi mang chuan ai kher zong ni lovin amma som zong le he ram thada tu zong hian chan il ho te nu tin mi pu te po kan som du cheu ani tin he sarkar tiền theina tu hian party pani thok dun na mi so kanan thok du na chuta akai zawen tu te hi kan soilan ka du ni atham won thak reu gen ka ria chunglam pathian puina mal min som na chan lia ka din te a om ve ni hey amin han soilan ni ai tharu nong lo tu ra ka ngaya usingul lem chunga MLA dia MDC yang foina ani tolomi tuni avoy na Congress party chara thanthi na ni agni tani MLA tuni voi thum ani na ani ya chu ko Congress party chara tani chung tene chuan kan to ko ni chu wang chuan ko ve ko hian ve sai ti ka du chu he ram ni ming che na ram te po kan lo nei to ani the ye amai lo chu rin nom na bul tan he ULP sarkar hian akuma chu mi pui te point ni pe sa ve le uti hi boin ne hian ka duwa chu wang chuan mi thata tak he mun lo lo to te mi fel tak ram ma ngai tak a CM do kan lo to te ko hi tam takan mo khang ho khan boin nia kan ma ba tu rai min lo duan saka an zo ka ti boin nia ko hi ka ma khang mi poi mo tak te kha in an thuani chu wangin heram hian mangai tu laina tu ne ni ti hi mi pui te pon in riat ka duani masom na rol khai zo le chong lo kan nei te nan tu na kan kal da mai tha zo nia kan sia mi pui lama chana rokna rang te po eng ti lai po in ngai tha he executive loading tu hian ai ngomani department of rang ten chak zok le dik takan na kan ko dei nan e ku na ma hian philin itum te ro e ni politician te point kan tu mani chu wang chuan kan tho ho avan thu le district council la thok tu kan officer te noi bera ta sang ber thingin rin om na nei na thok tu rin kan som du cheu ani he sarkar hian tun din huna kan be sei dan chuan midik lo mirin om lo hlem ruk na le hlem le na ne na thok tu te tan chuan he sarkar hian mun siam kan thum lo chuan thin lung thiang ring ram ma ngai na ne na thok tu te poina na mi to pui kan an som cheu ani kan lai lo hian masom na konfrang a ne ya du tu sa mong dia ka ro chu ani lo mai ei mai ro chu kan malama ti tu tam takin min huak me ka mi puiten min be sa yangin tun sarkar hi chuan mala akum do na ULP sarkar hi chuan kan lai ro tan masom na frang a ei ma ni level chewa tan la akumanga masom na ru rel din di amai poi mo de do ni tin kan lai ram khole mi puite theng pa masom na siam kan tum do na hemi ko ma hian Mizoram sarkar te le India sarkar lai puite po in kung kai na chat tak kan ne nge kan be se ani
tin kan kong te lom lai ko chung kong te pokar kong te council na ati thei chin om chu heti laya rural do kan lo lo to chuan kan ria heng te po hi ke ma ni phap to ka thatheyang bera vil chun zom hala ni kan ril ro kan rom man na om me kani in kan district council chu nga sum le pai kan nei dai zai le khai rual tak le ren chen takaman kan dum do na kan revenue generate na ko apo hei to pa kan officer le ko ko mo tak tak te ne ma la ho hi kan ril ruwa kan me se le kan lo ma thir lo ani in maso na ta na poi mo e me sum do na hian kan ram hi India ram tan Mizoram chunga po district poi mo bel kan ni do na kan ni me ka ni kan bu ni chu wang chuan sarkar phalam na le mi pui te poi ni helam hui zong hian ki pen ke campaign chang na ya hetilama hian rom na thazo kan ram tan thazo tu ria kan pier te chu in thang ha lova tun sarkar herana ni lo tang poin MDC tang te mi pui tang te por na kan dong song the ni ti kha mi pui te ne na an ta lang ka duwa aram le lung fa te tho kum zonga sung do na kal tu te po hi theyang to ka duwa aram le lung fa te na alok na kan ram thau le ria thi kan choma kan ho ve he chul kan tia tu tiam tu chuan ngai ko na kan sengin tan kan lang ti kha kan soi du bok ani kan lai rami anen kualila pathian min pe le lung hau sak na hi tam tak kan ban pa ka da sakani sarkar na hian min dai ke do lo kan ram le lung hau sak na mangyan thalai to ko nei zo na kan dap thian avan thun ko ta ke chu wan chuan sarkar ram ha na tu le ti thayom chuan lai thalai te ma tun executive ULP executive hian huai sen takadin ahua mani ti kan ram thalai le ka thiam te poin min riat sat seti kan du kan trenjina pia lai ram le Mizoram ti ming chat urin kan ram thalai te po kan han som le ve chewani kan mai koi mo e mai pakhat chu tax generation revenue la tu chang hi ani India dan we 62 doya autonomous district council 10 an mali kuala dan an thin siam te na thu nei na an nei te hi mun taka kan nen chuan dan siam te na kan nei ang anga te hian dan frang hi kan in siam te to thu nei na min pe pe ni ngot lo chuan enge mothil thar mala ka thar ko ne tung viang mai la kan to chin unlimited kan theng dem to ani chu wang chuan kan ti tur le poimo nia kan thriat chu tax generation kan chia la lu te hi apun le zual thei dan tu kong zona tu na kan dan nei sa ni lo hi en non atul kan tia chu wangin hetiam lama hian tan la thang te po es sarkar ro pe ru hian atuma revenue tam zo kan lak te na tura siam that atoi mu thata kan dan nei sa te hi tu nai kan tang na lok so ka kan man te na tura toi khar chul kan tia hemi ko ma hian thok tu te po in loin toi riam lo ro chu tian tu chuan in ril ru ngai ko na te po loin sangmar se ti kha kan som du cheu ani hil poimo tak mai soi tel ka du chu hun von that punctuality chu chang hi ni tun ma chuan Chinese money anti china hun ni poisa ni anti china dik po digani amar wa chu hun kan man dan hian mitin te kan ni tu le din hun tu ka pin chiang te ya soi fia han ngai lovin hun lu dan chu kan me che o me ngai dan thar tu na ro chu na lo pian ta hun lu dan ni alu zo ni chu le te po ni to lo ma lu tu ke an dia chu wa ni tu na chuan Chinese value ni
chu wang chuan kan hun man dan hian kan in lai chin na te kan in zir na le kan fiat na hong feka kan ngai pui mo zong ma ko hian hun kan man da ni poi mo ni to kan hun kho ra da na hi in chut mu na chu kan ti ya chu wang chuan tun so ka ra ko hian hun ko ni he so tar hian angai poi mo do na habitual late attendance ti dan phung na ya tlai re na hi duty ngai sak lo wa na ni lack of devotion of duty lack of devotion to duty mani ti tu ngai poi mo lo wa na ni chu wan chuan khatiang kha tun lai ko ve lina phun ngai poi mo lo an thil fia dan ani to wangin disciplinary offense an chunga thu nei na balek ko thei ko kin hun ngai poi mo lo tun lai ko ve chuan athil dan ani to wa chu wangin ni wel pi so kar hian hun vom dikhi angai poi mo do na thok tu te ko he mi ko nga hian an hem min ngai puya voin ne kan tu so hi min fiat sak kan du ani tin kan governor zong tak general vk sing ngana kan sarkar siam na tu konga min support na hi athain alom kan tia nin fin chuan sa e ma sarkar miang het aw theina turin voi tam du sak takin kan governor hian aru mangi min sil thina ni chu wang chuan a chunga hian lom tu kan soya chuan mani party ni lo wanga ril ruwa a thin rik na om mi lova ril ruzal tak buat pachan min chan sakhi e Mizoram CM zong tak kulal du man hena polo tu kan soi du ani apating ganti ram en koltla pathianin chief minister tu min lo pe ka wangin voinia ZPM party ni mia lo hetilaya kan sarkar na tu ko nga po min du sak ka hetianga kong min ang buat sa isa kilo mong kan kita nek ani dinilo ILP anga MNF INC kan to hong na amo kinale LADC sarkar ngel het adin pe na tura ma min lak sabdu sul min sut sabdu MNF le Congress party soi tu rang ni poi mo te chunga lom tu kan soi tu bok ani ato tera chuan kun tak senga helan huna local zone te long lai ko pui chung mai ni lo ai zol na changa local te po ka muin ka professor David ka so lai so ka buwa along ka di in central tra min du sabdu in min choyom tu hey ka bial han ti hi anuam chia ko lo deu la yu ko ma se voi chung in kha thiam ula chan mari bial mi pui te mel kan mu te hian e ka tha amuanga in ne na lo tu so ye ni lai ram mi pui zong zuk te ULP sarkar hi tho puya kan ram siam chaturin ke pen hawa kongeng tima ko ko ma so na tak tak chen pui turin ka som tak ne me chewani lai ram buzer ro se ka lo me Dil pakat han puantel kadua ULP sarkar tiang dona chuta chuan executive member turte deputy CM turte voine hian an kom an zawa ya hingki ma han puan thei acha kom dia lain keini hi party suai tu nei party in han kan dia an party suai tu te rem ruat te kan ngai poi mo thina chuti ro chuan voi le kata han ti do thei ani lo lai te aum boka amai ro chutuna hian mi palim hing an han tuang masala abak chu nakina sarkar pe hankal dewa atulang zelin an lein sia tiraga dokan do te pokan do bonza donani tuna hian kan deputy CM turin tu sa mole na mo chin ko ngitin ang alo din ba him te sia tin pula so machin sa PM turin lobing ba him to ko adon le achuan ku ai chi la le ti ma
Oh, hãy lại đột lìa chuan khu ấy van lần trần khuya được khắc khá apel berbente kam ni hau lawa amai ro chu he sarkar lom so tura amar tai tu te he ram in hana tu te le he ram ta na he to so tu tura rom hanna kanan nei te dia abak te ko tu langin kunin na kilanga la ro te chode do da athian ni mun cha in pe jar turin an be se ni le izong khani e ko me